inama menshi yentunguka ya Nyabushozi. Bitarienda mukandure kagamba nanye kabanza kigabosha ndakwegera bakandonze nama y'abazande byo kwimanaga muhero ntanga bya government runyika bisindo tinyo yebwe kambagambire ko mito yabashirije amamanzi gabigana zo tumazaranga nanye gasira buzima kajana rimba nimbetegereza umunyongera maraka munonga bagambire birungi bya member wa parliament bya MP wa Nyabushozi bya Wilson Kajwenge ubugire nama nungi yentunguka Nyabushozi nakirukura nyamuhanga kamutuma namuhanga natamka hateneje kubagambire bya Wilson Kajwenge kumwebemeza umurungi buzima yetegereza shumiro wabo yirikibaje mu Rwanda rwabo mirumurungi akorera iganda nyamuhanga kamutuma namuhanga muri sabazire n'abanyarwanda bakamuhasira nazaro makansane tumazaranga bakambatiza nayo kubenye wezaro kwitegereza kashoboro kiro kashomo kushaje buzima umuntu bagira ngo awetere kinsa cyo kurira nyamuhanga takimweka namuhanga bwebemeza no manda bamuzi bakagawa muremera kiro muto Lazaro Wilson yanye tayashoma yamarira yarakubyo bitabo yabiza kiro mutabatsigaze nemyeto bakambumbatira najwa aratafa mushoma manza kanyeta kabunjwe yakura n'abamukunda banyana musaro wa Nyabushozi akarazana kayiko dashomerege yamarira yakura ntumukunda shomerege n'amateka agagarinda Uganda no kimanya ngo amateka n'ubusingi baburiyo magira diguri yebye biragiro hatwakimanya ngo abaroye umutemerungi no buzaro no buhango bwawe shatwazaje no mbantu wamureba no kunda tashorora nambantu mko kureba ntumukunda tagira nampa ko mwishengero nyakutabara baganira naye twara nahabura nemyeta bufurire bamukunda nahagira n'amarabizo kandi atina natanga itumukundira munonga no kugamba kashobora je kagabashobora cyebere nyamuhanga kamutuma namuhanga akibwenge bwenza roshomerege itegereze kwemera parliament bamuhora bamukunda kwatansa n'amamanza gatungwire Uganda nibyo birungi byakajwenge hatumwankereza ngo mutonde no mahabashija bakama bamakaba batungwire Uganda nahagira movement NRM government nemukunda nenyo byarwanyisereza nko kureba ntumutora nakano bo baretire tunguka imur kureba gamajingo buzima n'ito kureba ntwekunda yakozire n'ibirungi nko kureba ntumunkunda akaba director w'ibyo kwerinda umuhanga gagatana na Uganda akatubera ambassador mu rungi mu ihanga rya Uganda bwene byetembo byakajwenge hatumwankereza ngo mutonde Tenge tunguka Nyabushozi nakiruvura twinire namanunge tunguka ya buri umunangwe natungwire no mutindo gwebye gwegese Nyabushozi nakiruvura twacyanganga n'amashomero nyamuhanga kamutuma namuhanga kajwenge kuyahereze kurahire byo kushomesa byagabona umuhinge yarunda n'abashomesa bona n'aba headmaster Nyabushozi nakiruvura yahita n'abashomesa bakura bahumwire bakataha babegese mutinde byo kushoma kumarira bebembero bishop namanyo burebereza bashire n'imtira makanisa gono munkiriza buyo nenda gano kusaininga tukamarira headmaster ari mu first grade ningora abakine X na U no kubingwa Nyabushozi akagenda gamagingo nyakuzoga nko kureba nehinda ubuti yarekeraho yareta speaker wihanga n'abamemba ba parliament makumukaga na mushanju barunda na sente bagure bitabo bya science and technology bagushoma shomero gona gasinya ha Nyabushozi twekereza kajwenge twamanya bakazimana yakozirikana ibinje kubigamba nterekana so byanyu nsabarisa nabhingi n'abagamba baba yaho pingo nakabangana bagatwara yabasomera amateka n'intura ya buri umwe yabasomera biragira kutura n'abatayiteye yabashobora ikigandira kwitenga munonga no kusingirwa buri umwe twabura ubusaso w'abanyante batonze bwendwara yihango b'abanyante twatinda umbaza gwejo akaguronda gomagingo akayimuka katemba kagenda karonda kazora tukagemesa kaje katamza munegenda nabwena kakigamba kiriyo natatero mbaza go kusirike ngo hatkamariro targa kamwihanga mwije tumuhagire nabironda nbatura nabire amashomero gebye mukona n'amanungi kagiye n'amategeko n'ibihingwa tubyakidwanze manya kandi ubu batarekiro butare n'bakiburonda kwatanise n'abagenzi babembe kirukuro bagiro parliament turkwenda ntubikoro amashomero getu n'amarungi n'amanungi kagiye n'amarwaro kuba marungi byetembo byakajwenge by'amayizi n'ibirungi n'amanungi kagiye n'amashanyarazi n'entasi tunguka ya buri umwe nibyo byetembo byakajwenge n'amanungi kagiye zetu n'inungi no irebote habagize naronde ntunguka n'entasi ya buri umwe agire mbabaza abantu bunyamuhanga ya muhanga tashorora nambantu nakushaba ngo kimanye tashorora nambantu nashanga no mukimanye kirkwendwaga magingo kintu kushabaga magingo nakaruru kabuyo basanga nakirega mutende kajwenge kanyarira nakayanja nimwe ndeba n'umugamba ngo agire mfuye buza baronda karura tarkoya na nyakutababa nshemeza kwatanise n'abagenzi
Murenekere kwehendwaga amagingo n'akaruru ka buri umwe rwabarata rwampuka mukamunywana atetse imbere abakikatse gombora mukamukunda ntakija rwenshande ntumanya agira ubwenge bw'enzaro no gusoma akamarira no kugamba akashobora kagabo yitegereza n'agasozi n'impangu kugigamba turekanise kiri kwendwa n'akaruru no kuhagiza ubwa buri umwe nyagashashere gombora nyakutabaro hatatandika cyakabunga ndigayo cyakabunga nahendwa bijuwe n'akarabanga katongore ka buri imbere yonka rwamahita kenshunga kiruhura nimwe ndeba no mu kigambo ndabona mpango ya sheriterando ya buri mu mukiko n'ebigombe nahurana bakigamba kajwenja nywana n'amamanza bebembezi ba Uganda nayemera mparamenti cyakugamba nahuru rwahamizo mparamenti turkwenda nturukoro yabakinone gombore tunguka kongera urwetamo kajumburanya kayaganya kutabarwa mukatuka n'abatsigazi n'eminyeto banyina amakaga g'amatura n'impura no mu kigamba ngo atura yitegereze tumuhagire byo mugasho nabireta abanyabirunge bya honorable kajwenje twe na ndeba ntumukunda byashemeze byatafa kushanya kutabarwa gamagingo ubuzima nanye kayija namwimba nimwetegereze kintu kushabaga amagingo n'akaruru kawe umunyabushozi nakirukura gamagingo ubuzima nanye kayija nabasimira hanga Nama Munji Yentunguka ya Nyabushozi. It is time.